Zdravo dragi kolege. Danas ćemo pokazati kako se unosi aranžman u naš sistem, kako se kreira najava, kako se automatski sve generiše i unosi u e-turistu. Pa hajde da vidimo kako to izgleda. Ovo je naslovna strana. Ovdje možemo pretražiti po imenu putnika, koje od sve od aranžmana ili bilo koje od usluga. Ovdje su liste usluga. Sada treba da dodamo putovanje. Kao uvek, kao pisanje čak i e-maila, to je vrlo jednostavno. Idemo ovdje na dodaj, idemo od ove grupe biramo putovanje. U ovoj prvoj stavci, ovo mi zovemo pametni tok, koji vam ne dozvoljava da pogrešite, da zaboravite najavu, da zaboravite da unesete u e-turistu i tako dalje. Ovo je tok koji vam to omogućava da potpuno automatizovano završite prodaju, unos jednog putovanja. Kao što je pre bilo, ovdje unosimo imena putnika, ko se ide, pa ćemo ovdje u ovom slučaju imati jedno odraslo, jedno dete. Ovdje ćemo opet Armin Gicić, kao što je i pre bio slučaj. Ako imamo već ove informacije, one će biti tu prikazane. Idemo sačuvaj. Ovdje jedna od ove dve informacije je obavezna. Ja savjetujem da obe unesete, jer na e-mail posle možete šaljeti ugovore, vaučere, možete da šaljete i garancije putovanja, račune i tako dalje. Tako da ćemo ovo sačuvati kao prvog putnika, a drugog putnik je dete. Daću ime, ajde, neki bude tu Dragan Petković. Njega nema, tako ćemo sačuvati ovu opciju kao novog klijenta. I pošto je to dete, nema potrebe da se unose kontakt podaci. Ovdje imamo datum rođenja. Pošto je ovo već putovanje, pa postoje druge tarife zbog datuma rođenja, onda ćemo staviti da je rođen 2010. godine. JMBG ne moramo da unosimo, niti za njime bilo šta drugo. To su već neobavezne informacije. Ovo ćemo sačuvati i idemo dalje. Na sljedećem koraku unosimo već podatke o samom putovanju. Ko početka putovanja unećemo 10. hajde kažem februar 2025. godine. Ovdje unosimo broj dana i broj noćenja, što je veoma dobra stvar. Imamo 6 dana, 5 noćenja, on automatski ovo broji ovdje. Tako da ovdje imamo polazak, tu možemo stavimo Kraljevo, Srbija. Ako nema, onda možemo lagano da dodamo tu bilo koju destinaciju odakle se polazi, mjesto polaska. Ovdje vrsta transporta biramo autobus, jer je pitanje autobusko putovanje, organizator. Pazite, ovdje pišemo već ko je organizator. Organizator možemo biti mi ili neko drugi. Tipo u ovom slučaju ću staviti Eko, možda bude i Viva, možda Travelend, Big Blue, bilo ko od kolega. A ovdje već imamo pohranjene informacije, vidite ovdje u organizatorima. Da ću otvoriti, će 50 u stvari najveći organizatora u Srbiji. Tako da će on ovdje u stvari otvoriti većinu organizatora. Možemo staviti na primjer Big Blue. I on odatle vuče automatski sve podatke o Big Blue i e-mail na koji će slati najavu i tako dalje. Ukoliko nema, onda tog organizatora treba uneti ovdje kao dodaj organizatora, dodati sve informacije, obvezno e-mail adresu i tako dalje, račune PIP na koji će on posle slati e-mail. A ono što bi također htio da naglasim jeste da u ovom delu i to organizator, to može biti hotel. Ukoliko poznajete raditi direktno sa hotelom, tu možete staviti ime hotela i uneti ga kao organizator i on im automatski šalje najavu, što je odlična stvar, jer postoji dosta agencija koje imaju onako godišnja prijateljstva i saradnje sa nekim hotelima. U ovom slučaju ću staviti Eko, čisto da ako stigne kod mene najava. Ovdje unosite avans, na primjer, mi kod nekih putovanja ne radimo ni najave bez avansa, ćemo da kažem previše 50 evra. Ovdje unosimo već destinaciju. Nek to bude klasično Istanbul, bude smještaj, ajde Gold. Ovdje lagano, također ako nema smještaja, možete lagano dodati, tipa smještaj koji ćemo to staviti. Mirakl, ajde, Istanbul, ovo sam izmislio. Vidite,
možete lagano sačuvati kao novi hotel i oni se čuvaju ovdje u hotele. Također i tu možete pogledati sve one, možete i tu dodati naziv hotela. Vidite, Miracle se već i sačuvao. Idemo tu. On je ovdje kopirao sve podatke sa početka da bi vam bilo lakše, međutim često je ovdje prijava u hotel dan kasnije kod Istanbula, pa će on smanjiti broj dana, broj noćenja ostaje. To. Mada je logičnije da ovdje išlo 4 noćenja, ali nema veze. Nećemo uzeti tu problematiku. Ovdje ćemo staviti vrstu sobe. Znači sa doručkom da smo stavili uslugu. I to je to. Idemo dalje. Evo vidite. On je ovdje automatski generisao najavu. Vi ovdje provjeravate sve podatke kada je početak putovanja, prijava, odjava, broj dana, broj noći, soba, putnici, datum rođenja putnika da bi vam posle oni generisali račun, napomen, tako dalje. Ovdje u ovom delu možete to sve izmijeniti, pa posle sačuvati. Također možete ovdje poslati potvrdu o uplaćenom avansu, čak i fiskalni račun će biti omogućen na ovaj račun, odnosno na ovaj e-mail. Nakon toga možete štampati i ovdje slanje najave. On ovdje uzima e-mail koji ste vi već unijeli kod organizatora. Vi možete tu dodati drugi e-mail ako vi želite i tu šaljete. Ja sada neću slati jer da ne bi pravio problem sebi i samo ću izaći, ali on u suštini ako pošaljete, ali hajde, on će poslati meni, odnosno na e-mail organizatora. I u suštini on je poslao najavu. Ovdje vidite, pošto se najava čeka nekoliko sati, dan, vidite, dan, 2 dana, vi lagano možete izaći iz ovoga. Vratite se na kontrolnu tablu. Ono što je izuzetno kod ovog softvera jeste da on ovdje čuva to kao započeto. I vama će uvijek ovdje to postaviti, nema šanse da zaboravite da ste nešto počeli. Vi odatle možete da nastavite, da obrišete i da je obaveštenje prihvaćeno. I idemo ovdje. Obaveštenje je prihvaćeno. Ako je ok sve. I ovdje unosimo onaj račun koji su nam oni već poslali predračun. Hajde nek bude to 500 evra. Nek bude neto 450 evra. 50 evra je već uplaćeno. I idemo ovdje vrsta tip plaćanja, kurs, sve tu. I da završimo prodaju. Vidite. S tim smo mi uneli i poslali najavu i vidite ovdje nam se otvorio na glavnoj tabli. Znači vidimo ovdje putovanje Armin Gicić, Kraljevo, Istanbul, kad je prodato. Ovdje u detaljnim informacijama također imamo nešto od informacija. Nema broj ugovora, još nismo kreirali. Da vidite, ovo isto putovanje, pošto nije plaćeno, bit će i ovdje sa dugovanjima. Vidite. Vratit ćemo se ovdje i idemo u detaljne informacije o putovanju. Vidite ovdje status nije plaćen, da je aktivno putovanje i vidimo da je ovdje zaduženje 450 evra. Koliko klijent donese, 450 ili možemo ukucamo 300 na primjer. 300 je doneo danas. Tu je račun. Možemo taj isti račun da pošaljemo njemu na e-mail. Tu će biti isto fiskalni račun omogućen. Vidite, sad imamo 150 evra i ovdje imamo 150 evra. Idemo tu i vidiš. Tu već imamo račun prethodne uplate. Kada je uplaćeno, sada je uplaćeno 150 i dug je 0. I to možemo poslati također našem putniku. Sada je već tu status plaćeno i imamo opciju evidentiraj prodaj putovanja. Ovdje imamo opcije vouchera i ugovora, tako da ćemo prvo kreirati ugovor. Evo, ugovor o putovanju broj 4. Tu se nalaze sve informacije. Taj ugovor možemo štampati. On je izračunao i u evrima i u dinarima. Taj ugovor možemo poslati.
ili izmijeniti. Vraćamo se ovdje u prethodnu stranu. Ako želimo voucher, tu se nalazi isto voucher. Sa istim tim podacima možemo štampati ili poslati voucher. Vraćamo se opet na novo putovanje i ovdje imamo unos u e-turistu. Da bismo uneli u e-turistu, mi moramo uneti određene podatke koje se zahtijevaju samog softvera. To je GUID, to je vaš JMBG, da bi to bilo sve automatizovano, ali ništa to nije teško. To ćemo objasniti u drugom video snimku. Ovdje idemo evidentirati u prodaju. Pazite kako je to genijalno. Znači, odmah ovdje prikazuje sve ono što smo mi već unijeli. Pazite sad. I po JMBG-u i po JID-u uopšte ne mora to da se potraži, može i po organizatoru. Može i po destinaciji, tipa ovo je Istanbul. Evo ga. Znači, uopšte ne treba JID. Idemo tuca. Idemo sačuvaj. U potpunosti je unet odmah u e-turistu. Ovdje imamo opcije storniraj, dopuni, preuzmi. Sada ćemo preuzeti ovo, koliko naravno potvrđeno organizatora, i ovo šaljemo putniku jer je to njegova obaveza naša. I sa tim završavamo ceo taj tok prodaje jednog putovanja koji je sa ovim jednostavnim, lakim koracima vrlo intuitivan i vrlo lak što smo mi uspjeli sa ovim softverom. Sve što vas zanima možete da pitate nas. Ovo je bilo unošenje aranžmana u Turist Agent software, slanje najave, generisanje ugovora, vouchera i unos u e-turistu. Također će ovdje biti dodate opcije za e-fiskalizaciju i za sve ostalo što vam treba. Hvala vam puno na pažnji.